کبابا جگر یا دیاربکر د نوا لیسته‌ام کو هاتنه تومارکرین ده جهخه گرد. جبورا گهاندن و داناسینا کبابا جگره به پیشنگی جورا پیشسازی و بازرگانی دیاربکر و بشتاریا پارلمانتر نونرین جور و رخصتن جواکا سیویل و ولاتیان لسر پرا دیجله چالکی اک هاتل دارخستن. رایدارن جورا بازرگانی گوتنکو به وی گاوه ده علاقه جبو جگره زیده تر ببه. اف خوانو و خوانه که کل دی آمد چی بی اف جگر کو آمد چی که حقیقتا جگره کو چی که جگره به لذت تی خوارنی اف یعنی گاوا تسجیل دوه evya dve sebebi küçü ev xuarın de nasandın nava gelda. لسر پرادیروکی 10 منقل هاتن دانین و خوستایان جگر پجاندن و پیشکشی مهوانان کرن. ده چالکیه ده 600 پورسیون جگر هات بلاف کرن. خوستایان جگر راگهاندن کو به 100 سالان باجر چاندا خارنا جگر هیا و به تومار کرنا جگر جی ده اف چاند هر بر دوام به. جگر دیاربکر بزمشت جگر ناber. Keza Diyarbakır Berxe'ye özellikle emeği davara kulamış nakin. Yani Diyarbakır bölgesindeki kes davara kulamış nakin. Sadece koşte Keza Berxe'ye. Farkiyatı bir cüdere abi. Velatiyem ku beştari çalakiye bun u ciger xarınjı gotin hatta ku mruv li Diyarbakır cigeri nexwe bela mruv nebêje min ciger xariye. Temayê gelek baş bu, xweş bu yani ji bo Diyarbakır jî me lîsansekî me jî me xweş kirt. Ser navê me yani cuda û giring e yani. Cigera Diyarbakır tê nas kirin. بالطعم خو باللذت خود ناف دنیا دا به وی هاوی belki benaz کرنه ام پر پک خوش ببین ciğerinin tescillenmesi Tomarkirna kebaba ciğer ji bo bajarê me gaveka gelek giring e. Ev gav ji bo danasîna bajarê me û geşbûyîna aboriya me jî gelek baş bû. به تومارکرنا کبابا جگر رچل و 8 خارنین دیاربکر هاتن تومارکرن. پشتی به یکیجی ده مهم بیده ده فستیوالا کبابا جگر جی وره لدار خستن. کبابا جگر دیاربکر جگوشت برخا و یه پازی هرته تا چکرن و دما کو باشت پجه جی وکی لقوم ایلیته. مروف دکارس تاشته فراوین و شیوه آنکو سه دانین روژه کبابا جگر دیاربکر هر بخوام. حسن کاکو کردستان 24 دیاربکر.